جبرنامه کدن آدم که جوکی افدم و حمود می خوش بینرین هجا ام به هفته هاتن نبچه پرسوسه آنگو سروجه سروج لجیه کی استراتژیک کلیکله کا بازار کوبانه جی خود دگره کوبانه به برخوردانی خو دزانین روجاوا د شخص کوبانه دا کت روجاوا جهانه جاره کدنه ایرشو کومکوجی لدیجی گلن روجاوا بکتن ایرو به پیشنگیا پلاتفرما سازین دموکراتیک لویدری مشکل داخستن او خلک رحای خلک پرسوسه خودی لخوش کو براین خوی این روجاوای کردستان خودی درد کبه اما جیش خلکی بپرسن که در حق روشا روجاوا دا ایرشو کومکوجین کرسر خلک روجاوا بکتن چه فکره برنامه ما دست پید که هری زیده ام قاسی و نزانن ونج ما بهتر زانن کو سینوره و روجاوا چقدر نوا هفدای راسته حتی چند سال بره تیل بون نهاجی بتونی و شف بقطان دیه بله بله اول کی در دنیای هیا کو و شفت قطینن او دبیجن علاقه خوب وانینن aslında Persusu Kobani yeke yani tek parça ke nivi mail ve hele nivi ve hele bes vahşeta dahşe koke ve ülke go alikariye deken gi Daesh alikari ruan destine yani tu ved beje tu dbeji ana ev çetin heteşe semaoy ko eriştkin Daesh bxoya tu wasa dbeji galo ya de pişwan da ji he go Daesh dişin servan henke de ji hani evci fena Daesh'ine hido gul ke derke ve gi alikari de millet gel Kürt tane hiştine سه دولت چهار دولت بنا یک لدم حالا تاقا هاتنه لکه در کی بیا و دنیا تبکر را برکرا نها کرد به کس مایه کرد به کس مایه هم جدی به کرد وردا چبکه کوت دبیجی کرد به کس مای کرد چبکه کردا تمام هنگ دو امبرای هفن دو گوشت و درناغن گو درناغ درید به قد کن چکن برالغیا مدوردا بلابوق آلیکاری دنیا دشمنی مال کردات نه برالغیا ما زاتن نمای یا این نمای خنجا حوجش بوی چه یا پیویش بوی چه حوجا کو کرد به یک به تک یک به حیا مرنه یکی کرد که کی در که امگی هفران یک لسری خال روجاوا بشه ایماج ولور بشه ایمال ور بشه ایوج بشه امگی هفران گام بمرن مبتف هفران بمرن بمینن امتف لكن به انسان گواد به انسانم سلام رزمش گیار راه لازم کردا دستک در کبه سپاس تو چه دبیجی اپو نه به توپ یکون ایریش روجاوا بکن و باندورا خال سر پیواجو ترکیه چی به و برده گو وی داره گی یک من کرمانج کی داره وجدان آخه با ور سر وی داره بنا روجاواز گیریم یا او زاری بچوک زاری وی مال خبر دانه او خبر دانه یعنی ندیم یاری قرداشم ام وی داره هنه کیف خواسته کنه ام هنه گیده نظام آمال ام وی ده هرن دور بسکنن خواه دور ایددن چه آوایده با ام گیجی نه یکن ama peşite giyek mi tamamı? Çرا هم نام نه یک کار داشتم با 40,000 35,000 3,000 نفوسی ترکیه کرمانچه هست میلیون و bu milyona گیر را به سر نگاه زانی بسه برای نیور را به ویجی ناگن işte bu zor spas pas تو چه دبیجی ولی از کم چه بیجم یکیتی yani باکوش باشور روجاوا وارا یکیتی بیتر انسان کو نوا یک دوست جرا چه ناون اتفاق سروان چه ناوه سوی ها یکیتی yani گره هم هر چهار پارچه کردستان به یک بن کل کیر سقنتی یک درکت هم اتفاق لهر نصر yani 20 سالنده و ulusal kongre hinne gişn em bxan navne yak و em کتلکی بیاکی را حق گره پیش تا 10 دوستی خواهد چیکی
yani şerri te nekejî wê bi zimên pişte bigire. Salê sê çar ciyal hema tudine binê me'rab me digirin. Ama dîsa derkevin işte bankên wê zihêrê xwe henderî xwe da berdin. Mevayî şewanî dibe. Yani serokê me, rêberê me, zanayê me gerek çarekî vî îşî ra bibin em îtifaqeke xwe çêkin pêş de em xwe ji bin vê zilmê derxin dûra jî hêdî siyaseten em ev hev dîsa mücadele bikin. Siyasal mücadele bidin. Ama ve partiyê me hêzê me gerek ew ê xwe hêlekê deynin vî gelî dikin çitor bin vê zilmê derxin çarekî ji wê re bibînin gelî piştayê. Gelî piştayê gerek em çarekî vî îşî re bibînin. زۆر سپاس. Yani vê jî bêjim divê Helev ji me re neciyekî dûrek we. Helev dewama me ye, Sirûcê ye. Dewama me ye tu dibêjî. Dewama me ye erê. Helev dewama me ye. Ew jî tev xizmê wan he tu dibêjî. Meryem'in hal Helev tilhasil tilheran Meryem'in Bi komkujan re rûbirû ne. rû vî şerî dest pê kir li wir xistin. Her di gund jî her yek 4-5 sed mala lê xistin perîşan kirin. Evanê ku dibêjin çi eleqa Bakur bi rojava ketiye bilal vê gotina te godar bikin wa tu dibê xizmê me bixwe li wirin aqrebayê min li wirin. Erê Meryem min el wirin. Pisma me min el wirin. Ope me el wirin. Milke me bavukara me el wirin. Hindir Helev da milke me hene. Gunda da hene. Em zaman ştevanî li me xistine em derxistin hev xistine halen jî devam dike. Yani dike li Sûriyê diktatör he, bira diktatör here ma ne mücadele ve. Ama ez vê bipirsim diktatorek çû ket hilweşiya ev jî rawiye diktatoriyet kir. Vahîn xerabtir e. Eger Manayê riya çareseriyê riya li hevkirinê di şer ders pê dike. va hiç diktatöreki hiç diktatöre berê xerabtir e. İranê jî hefteyê neha da diktatörek rapê kirin Şah Reza Pehlevî diktatörek xwe dihanîn niha dîsa li Amerîka kure Şah Reza Pehlevî li wê derê wî parlatmış dikine dikin car dî car wî bûn ne. Yani me qedera vê coğrafiyê diktatörek her yekî dibare yek her yekî dibare wanî istikrar ne vê coğrafiyê. Dike gel vê coğrafiyê gil hevrûne ku eger Kurd, Fars, Arab, Türkmen ku çi hese herkes li ser hukukê xwe bimeşe û hev qewil bike. Vana ne mecbur ji me hez bikin, em jî ne mecbur ji wan hez bikin. Ama qederê me ye ke em hêj hev tehmûl kin. Em hêj hev tehmûl kin. Mesela vay kişkî sevê wî havî ji Helev nedûre. Helev wê vay Meryem tê dane. Ku Arab bir heneste tamam serçava. Ku Türkmen heneste serçava. Ermeni Siryan ku ki heye serçava ama em cihane. U hazar sal amel verin. Êriş û komkujên li ser rojava wê bandoreka çawa li ser pêvajoya li Tirkiyeyê bike. Ya bandorî el ister istemez bike Kurdê Rojava û Türkiye birê hebin zatan. Dizanî em bên li wê derê qetliam bibe Kurdê vê derê sessiz namînin. Zanî Nikarin bimînin. nekarin bimînin yani em bên dîsa va çetêkê ketine em bên Rojava em zanin bi destekê derin wir. Zanî yani em bên zaten dijminê hevalê jin e tendî wêrdiyê hevaleka jin di orda avê Tam ji ez ê vê bipirsim hevalê jin. Tizanî Tam ji ez ê vê bipirsim. Di kîjan dîroka mirovatiyê da ol û bawerî û dînan da
انسانك کو جانا خوش دستبه جنازه و جسر خانی وراوتن شانشینی وراوتن İşte amaç evet. Yani tu din kabul nakır. Yani ek dini bisilmanetiye ek va dinayı ina bak meri yani vi dini ev kabul nakır. Yani ek va dina ek vi hareketi de vi dini kabul nakır. Yani spas dıkım. جدیرو که حتی ایرو هر دایم هر دم کمکشی و قتلیام سر کردان پیکانی ماقی گلو دوی روجلاتان آمین ده هر دم قدرا کردان گره که شر و کشتن به Ya kadara kurda var ya em ben kurd xwediye kurdatın em bixu gere em hevdira bivin yek dizani em bivin yek em bir mücadele em ev bikin yani yoksa em ben rojava mezediki tel orta doğu mezediki em ben zaten em ben minake kurda bexwedi dune orada saldırmıştıkken em ben Amerika'yı, Avrupa'yı, İsrail'i vanacı tane berdayı. Dezani, dost kurda kurd bakıyı. Dost kurda kestene bira yektiya mehev besse. Yani. زور سپاس Spas var. هفتیه که ده روزل تباهی کردستانی یک سلوگان بلند به اولند ده دنگوی روجاوا روجلاته کردستان یک ولاته چه دبن وی سلوگان ده هیه چی ifade کش بوی و روجلات نا امن شرقی دجوار هيا راسي ایران قاپی وانه میرو گاوا بریجنن قاپ ما بگی گردن اندر دا چه به امن زانن تابی هفت پارتی می کرده بونه یک حساب و تشگی باشه امن روجاوا و روجلات یک چهار پارچه کردستان هم یکن ذاتن ام حتی نبنه یک ام هر یک به یک روجاواش بوی و چی ifade که روجاوا بویمه ام نایش پرسوسینه روجاوا و وی بر سنه رمضان ام بن وی علی چهار پسمامی می شهید کردن شهیدی می دای شهیدلیک کوبانی نه اش مزره ما وی داره مزره پرسوسیمه وقت دبیجی مجان و بدن خالو داره بن آخریه ناسکنن ایرش کن سر آخر روز ناس این دجمن ذاتن ما وازانو یعنی وابی شری حلب داورم ماشانده ما زانو یعنی دجمن تجار نوانا فرانسا İsrail Amerika و Türkiye و سوریه anlaşmış bun va şeri حلب دست بگیر مزانو یعنی مدگو یعنی با روگ و شرا و وره حتی کینگ شر ایرش yani ام بین حتی کینگ وانا و بیجمه حتی نیگو ام بین ما چقاسی هندک بیلن یعنی چقا بوی روجا و کردستان ای چه نبه باقان اگه ترکیه دوی که ام بوی روجا و کردستان ای چه نبه ام معسکری خواه گریه بیداره yani em ben vana amaca vana ya Türkiye ve em ben ve aşitiye malgiye zanım yani bu gur rojava em ben tane belini bu yani var em sarok inadımın em Türkiye inanabım aşitiye sarok ev giriyem bağlına em Türkiye güvenametine yani Beres 2015 da çima güvenatetine gel dibejin Türkiye van çeten hamut şinu destek etti işte bu ve güvenametine 2015 ve dاره و شرکو بانی دا اشد سینور را در باسه ویالی دگرن ام میگم وانا چابی باوری بگن ام چابی وانا اینا بگن بوی وید بیم زور سپاس زور سپاس تا جشرنخ دست بید که همبری درکا حمکو جزیره درکا حمکو حتی دیلو که عفرینه روجاوایه و چه دخوازن بیجنش بوی خوش کو برای خوی روجاوا مام چه بیجن ام جی والله آزادی برای خود خوازن اف باربالغ سری و ما عاجز کتن اف eylem حلب هاتین کرن اف زخ چو بهنامه و سپند داخواز ما و ملت کوی هر چه پارچه کردستان خوابدن یک و بنه یک اتفاق خود چکن کوی هیچ کس به کیسل ملت کرد نبینیدن داخواز ما و امج دل بده پیشگیری دن حواله خوی روجاوا ملت خوی اقربای خوی روجاوا ام سرکفتن سری داشواز خوازن و هم ملت کرد خوازن لسر ناوین نرخین
İslamiyet'ta piroz son dokun. Dilser nave peygamber u Xwedê û Qur'anê son dixwin. Destê wan daye, ji devê wan ev derdikeve. Lê bes insanan di balkonan davêjin, insanên bê ruh ku ruhê wê çûye, jiyana xwe ji dest daye di şerda. Ev çawa nakokiyeke? Ha, yani a giring jî heve bi rastî ev niha em li dunyayê dinêrin li ti deveran, li ti welatan, li ti bajara İslamiyet tuneyê, İslamiyeta rastî. İslamiyeta bi edeta heyî, İslamiyeta bi xûn mijî heyî, İslamiyeta bi zor û zordestî û zordariyê. Kesî İslamiyet jî fêm nekirî. Binê hema bi kurtasî bêjim, ev carekê cenaza hebû pêxemer ev derbas bû berû cenazeyê qiyam kir rabû ser. Ya roniya çava got tu çima berûya radibî vaya Yahudî bû çîvî bû got însanek mir jiyana xwe ji desta dînê wî milletê wî nayê pirs kir. İşî giya pê diqede. Vana em bêjin hîn biborînin nebûne însan e. Boy ku însanek dînê xwe diyaneta xwe pêvajoya em bêjin bîrdoziya xwe fêm bike gerek însan be. Va nirxê însanetiyê mirovayî van retune. Gava ku van nirxana van re tinebû tu nikan ştek ji wan pirs. Ancak alt dikeve tu bihêz, bi rêxistin, bi dîplomasî, heta ji destê te tê bi çi ama bi çi dibe bira bibe. Tu li dijî van derkevî. Dijî van dernekevî, vana hovin, vana zan nizan ji bo çi şer dikine. Vana xwe firoşin, vana çar xuşpera xwe firotine, xuna insana çi qas birjînin, evê qas pere bistînin. Qasa jîhatî tên xwendin. Yani di tin nirxê tî mirova tî insana da cenaze wisa bavê ji erdê ya jî insana top bibe here yan jî bêjim di şerrekî da tacîz, tecawûz qet çê nabe neqebûl kirin jî. Eger ew bikin, ew sûcê herbiyê gerek di qada navnetewî de ew bên dadgehkirin. Yani gerek vê derê em ban dikin qada navnetewî û li taybetî li Ewropê ew hevalbendê me û komisyon ew hani koalisyon mera çî kirî û Amerîka di serî de vana lazim e vê lêpirsînê bikin. Vay ji roja ji wan ra nêlînin, ji va çeta ra nêlîn. Va çetane bê nirxiniya. Li dijî mirovayî ne, dûrî mirovayî ne vana. Va hesaba eger li van nêpirsin, îro bi serê kurmanca da çi hatiye wê bi serê hemî insana da wînin vayî. Müslümanê me jî nizanîn. Eger Müslümanê me zanibin wê vana bi rastî bi xwe ji nav xwe derxin. Qet hevalbendî van ra çê nabe yanî. Çünkü nirxê mirovahî pêra tuneyî. Te kîngê dîtiye, te di kîjan kitêb û em bêjim dîn û bawerî olan da dîtiye laşê însanekî bê ruh di bînayê de were bit. Tu insanetiye nati ne Müslümanlığı da ne din harici yani. Vana sen avê Müslümantiye wisa dikin? Ne Müslümanı zaten eval. Ve ne insanı yani Müslümanlığı bedali ki ne insanı. İnsanın ve insan viçtinak ki. Hayvan dahil bir hayvanatiye viçtinak. Vana ne insan ne hayvan hoveki de şekin yani. Tişki garibe. û çi dixwazin ji van êrişên ku li ser rojava dest pê bikine bêjin? Em çi naxwazin hindirêmet jê hindirêmet şewtî em yani em kanin her tiştî jî bikin em dikan tiştayî bikin. Em na şu anda girêdayîn. Peyama te li vê derê ji bo rojava çi ye? Tu dixwazî çi bêjî? Valla peyamam be em bûne aştî. Tu dibê aştî te dikuşin li were çawa çê dibe eva? Ez vî fêm nakim. Ez xwazim vê fêm bikim. Li alîkê aştî û li hevkirin hebe. Li aliyekî jî xuşk û birayên te wene kuştin dibe ev ya. Em jî bûne wî vê derê ne? Bûne wana. Em dixwazin ruh û can cem wana bin. Pêka wana bin. Çi serê me dikeve em bûne wî li vê derê ne matine vê derê ye. De belê vaya Avrupa îro dibin em Müslümanin. İsrail dikeve wê derê hetanî Golangî dest xwe xastî hatî 15 kilometre mane Şamê gên. Ev Müslümana bûne Yahudiya dengî xwe nakin. Dema ku kurman divê em Müslümanin. Dawa statûya xwe dikin. Dava stûyatiya xwe dikin. Ev çi tu? Gelo vê Tirkiye jî pê vayê. Ne Sûriye tenê ye. Ew jî Mêrika resmen dibêjin me em top û tangê xwe em vê qewûl nakin. Em qewûl nakin. Statûya rojava têk biçe. Hûn her ne ezmana jî dibêje ku her em hûn naxwazin ku hûn dewlet bin rastî yanî.
قی گره که هر تم کمکوژی پارا کرده به yani خدای اموال قیبوی ویاوی اموانی او بونه اما کمکوژیا ور tabi am پیشیان اشرفی am پیشیان اما تشکی باش بو تشکی باشی ام هر چار روجلات روجاوا باکر باشور ام هر چار دستی مگره دستی اف و هنگی کیف خوشی ده ما وقتی هنگی دور دانگی کیف خوش دبن وایجی بوی ما باشه بوی ما انشالله ما کس کنه ما دستی ما بگیره آنجا هم خواه دستی ها بگیرن ام کرد اولارق ام کرد دستی ها نگیرن هی هم بری تا کسی واری تر آلیکاریه بکیت نه یعنی تاریخ دمت تاریخ نری حتی ایروش دیرو که حتی ایرو هر تم قتلیام و کمکوژی سر کردن پیکانینه چما جواتا نام نتوی ناو دولتی چما لوی تماشا دکن مدحله بیداجدی کو دیسا تماشا کرن گرز ام تماشا نکن چونکه ام کرمانج ام کرد ام گش هر چهار پارچه ام گش یکن روجا وجه امن بحر هاوی ام آیری میمتنه کرد سر کرد بیشه گرز ام گی دندری خواهد بی بحث بکن ام اوی ما یک روجا وجه امن با کرجی امن هر تشت امن یعنی کرمانج دو کره بس ام گی امن دبیجن الله اکبر خودی و پیغمبر لی سری کرداشی دکن ایرشی کردان دکن چوا قبول دبیویا ورگا قوم نو گرز که کردان ناس بکن 6 میلیون کرده هر پارچه 4 پارچه کردستانه 6 میلیونه حتی کردا قول نکن ترکیه düzelmiş نو و رنزانو کیچا کرد ناس کرن اینگاه düzene bunun. Ama Türkiye'm var su salam beraberin. Bırak hakiki mecliyim. Am noy kam bilmişsin. Bırak mektebe kamaya, bırak zamana kimaya, kültüre kamaya, gelenek kamaya. Ben kabul kırın tu dibeci. Arayın. Şuna komkuje bile ben kabul. Mecbur ve kabul bak. Eşidi noy davede, Rojava da eşidi çe beslemiş kine. Gerilla ne eşidi var ama gibestine. نول وقت کوبانی بجی سرخدان گریلا بجی حال بجی روجاوا زور سپاس که علس کلا چی خواهد بیجی خورتو دست وان دا قرآن الله اکبر وان پیغمبر son دخون بنرخن اسلامی son دخون اما insana kujun insana katil dikin insana cenaze insana ser bana da davejin khaniyan da davejin وانا گی داعش وانا نه انسانن وانا گی درزه مرزی ولی دخن گی قاف خورنا وانا یا گی به الله اکبر گرس انسان نکشه کا دین کا ایمان تنها دی انسان کشتن جور خانی و چه دکن یا گی دینی خواهی ایمان خواهی ما ویچتی دکه نها وینه قاضی راکیه قاضی محمد راکریه تو چه خوازی بیجی ام تنه آزادی گل خود قازن جبرگ ایرو شهر چهار علی دادجی شهر مروایی تنه نه شهر کردواریه دجمن لحر شهر علی بونه یک ایریش لسر مدکن ایرو به بانگارد ایریش روجاوا دو قازن گو ام روجلات ناوین روجلات خو بیر بکن لیبرا دجمن بزنه به روجلات روجاوا یک ولات روجاوا یک ولات کردستان مجی یک ولات برا همو کسیا باش بزنه به دجمن چقاجی بغاز ایریش لسر نتاوا کرد بکه نتاوا کرد تجاری ملت خل روجاوا و روجلات بیر راکه تجاری جی اوانات تنه برنادن بجی روجاوا بجی روجلات بجی کردستان مزون و سر بخواه ایریشن لسر روجاوا کمکوژن سر روجاوا پکتن تو چاوا دبینی چاوا دون موه دوبرا بارش چه نکن زاری چی دخن فی سرمه یعنی وجدان کشان مسلمانی قول دکه که زاریانا دکشه نه ای بیانی او گره نه او زاریانا دوبرا بارش چه ما بارش وای چه دوباره بارش سر خوابش یعنی وا بارش وای چه دوباره بارش چه نو آوه کوانی بکنه همچی وانی بکنه یعنی فرق نگیرو
Armanca ku mulver kom dibin. Armanca ku xalkê li vir kom kiriye çi ye? Çima mulver kom bû? Em bixul cinê reş hatine. Yani hareket zaten destpêkirî ilk li wira destpêkirî önderlî. Em seba Rojava hatine. Em seba Şeyh Mesûd hatine. Em seba Kurmanca hatine. Em seba bütün gela em hatine vira. Aslında em seba insanlığı hatine vira. Em seba toplum hatine vira. Seba yaşama insan em hatine vira. Tamam başe. Tam jî em dibêjin mirovatî hûn divên mirovatî mafên mirovan wek hevî gel bira bi hev re bijîn ama jineka Kurd ku bê ruh bûye canê wê çûye ruhê wê çûye dişanişînên da davêjin ev mirovatiyeka çawa ye tişta ku Kurd daxwaz kin qê ev e gelo. Tabii ki Kurd vê tiştî naxazin va zihniyeta irşçî faşîst va em vê qarşa vê zihniyetê ne wê kîl veya desteklemiş ki em li hember wê ne va ku Türk bin, Kurd bin, Arab bin kî bin se em viya qinamiş dikin em li qarşa vînin em li alanan em li pêşa Rojava paş Rojava em bernadin tamam. Xelkê Rihayê xelkê Pirsûsê hin bêtir sînorê we bi Rojava re yeke û çi dixwazin ji bêjin ji bo xelkê Rojava ji bo wê berxwedanê û li dijî wan komkujî û êrişa. Yani Rojava emin. Rojava gelê Kurdin. Ji bo wî îro êrişa hate ser Kurdekî her çar parçê Kurdistanê ye. Ji bo wî em heta mirinê jî em Rojavana re em bi vayî ji kesî re bernadin em axa xwe jî bernadin. Ji bo heta mirinê jî em birakê xwe re her çar parça rane. Temaşevanên hêja em vê hefteyê jî wek bernameya dengê civakê li navçeya Pirsûsê Angol Sirûcê bûn ku til vê derê sloganek an jî kilometreyek li pêş dengê xwe bilinkî belkî dengê te here Rojavayê Kurdistanê û bajarê berxwedê Kobanê. Xelkê Rihayê di serî da xelkê Pirsûsê îro li vir kom bû meşek li darxist û xwedî li berxwedan û destkeftiyên Rojava derket. Li vê derê me her ji kî pirsî û em bi kî re axivîn bi yek duruşmekî û bi yek ruhekî û bi yek dilekî dibêjin em Rojava ne, Rojava emin. Wê çawa xwîn û goştê me an jî neynûk û goştê me wê ji hev bibe. û ew dibêjin dê bi vî ruhî xwedî li wan destkeftiyan û li wê berxwedanê derkevin. Em jî bi vî awayî dikişin dawiya bernameya xwe heta bernameyeka din her şad û bextewar bînin. Mala